مسلم لیگ نو نے مرکزی راشون و سینیٹر میر دوستین ڈوم کیا دعویٰ کو تک کہ سر وزیر بلوچستان سرفراز بگٹی عبدہ چی دیر کنگ فیصلہ کنگ بوتک یک بیانیہ سینیٹر میر دوستین ڈوم کیا گشتک کے بلوچستانہ نو کی سر وزیر پیپلز پارٹی اچھی آرک بیت آئیے واسطہ شور و صلاح کنگ بندات کنگ بوتک پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میر محمد صادق عمرانیہ سر وزیر بلوچستان بدلی افواہ بے بنیاد قرار دیانہ گشتک کے سر وزیر میر سرفراز بگٹیہ اتحادی جماعت بیسا حاصلیں اگر سینیٹر دوستین خان ڈوم کیا تحفظات ہستن گوڑا لیگی قیادت دیما آرک بکام بلوچستان اسمبلی دیوانہ ایم پی اے پرنس آغا عمر جان احمد زیا سریاب گیسو لینے طویل بندش و لوڈ شیڈنگ جیرہ سرک گپ کو تک آئیے گشتک کے سریابہ عوامی بنکی اثرات یہ چیزیں بہریں گیسو لینے غیر اعلانیہ بندش شہریانی زند اثر مند کو تک ایم پی اے ہم گرنچی محکمان چی زود نوٹس زورگے لوٹ کو تک کوئٹہ شہرہ انٹرنیٹ سروس یک رندی واتر معطل کنک بوتا گیشہ فیصد یک ہفتگی دان کوئٹہ ہوار بلوچستان درستین ضلع انٹرنیٹ سروس بند بوتا ہما کی گوستگی شفا بحال کنک بوتا نصیر آباد دمک ڈیرہ مراد جمالیہ مسجود چوک کے نزدیک کوچہ بے معیاری کسانے بچی لاپاش تک ہما کے تشویشناک جاوران سول اسپتال ڈیرہ مراد جمالیہ سرکنک بوتک ویلا پد کوچ ڈرائیور فرار بوتک ایف سی ہیڈ کوارٹر لورلائیا گرینڈ جرگہ برجم دارک بوتک جرگہ سلامتی قبائلی آہنگی و ترقیاتی امور سرا تفصیلی گپ بوتک جرگہ گڈی قبائلی مائدینہ حکومت بلوچستان پاک فوج دوکی قول مائنزو این 70 سیکیورٹی قابل تحسین قرار داتا خیبر پختونخوا ضلع کرما سیکیورٹی فورسز کاروائی نیامہ بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج 23 ناشرکار ہلاک ہوتا آئی ایس پی آر ردا کرما بھارتی حمایت یافتہ ناشرکارانی ہلاک کیے واسطہ کلیئرنس آپریشن برجا بلوچستان گیشتر ضلع مروچی موسم سرد خوشبو کومان ششکی شمالی و مرکزی دمکا ساتی گیش ریکارڈ بوتا کوئٹہ کم از کم درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرنے بوتا کوئٹہ انسداد ناشرکاری عدالتہ بلوچ یکجہتی کمیٹی زیر حراست قیادت خلاف بازی ایف آئی آر ضمانت درخواستانی سرا جزوی فیصلہ گوشدارین تک آمد کے ساتھ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ و گلزادی بلوچ دا ایف آئی آر ضمانت منظور کو تک وادی کے دیگا مقدمات درخواستاں رد کو تک بی سی ماہ موبائل نیٹ ورک کے جیڑا باز سنگین بتگان گوستگی بازی ماہ معلوم جنجالانی آماس نیٹ ورک کے جیڑا سببا نودربر پیاپاری مردم و زند عیدگے پیڑا سیادی دارو کی مردم پریشانوں تک آنسور سر وزیر بلوچستان میں سرفراز بگٹی اچھی ڈپٹی اسپیکر و ویمن پارلیمنٹ باس بلوچستان سرو کیا زالبول اراکین اسمبلی گندونند بوتک گندونند زالبول با اختیار جوڑ کنگ فلاح و بہبود و تجاوز سرا تفصیلی غور کنگ بوتک سر وزیر گشتک کے زالبولانی سرو کی و فیصلہ سازی مؤثر شمولیت حکمت اولین ترجیحیں پاک افغان سرحد بندش سببات چمنا باب دوستی خیبر ترکھم شمالی وزیرستان غلام خان جنوبی وزیرستان انگورڈا اکرما خیرلاچی بارڈر چل روچن چی یکشلا بندہ وعدے کے بلوچستان غیر قانونی مقیم افغان باشندہانی باب دوستی اچی انخلا برجا صدر مملکت آصف علی زرداری و مزن وزیر شہباز شریفہ میاں استمانی یوم الاطفال سراوتی حاسی بلوشن کو تگو چکانی حقوق کے تحفظ قانونی اخلاقی فریضہ قرار داتا چکانی فلاح و بہبود و وشالی خاطرہ میاں استمانی سطح سرا مشترکہ کمک کے سرا زور داتا
وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری گشتک کے آئین بالادستی واسطہ حمید چو ترمیم کنک کپک ماکانی پریس کاؤنسل سچتران کنانا یہ گشتک کے ہجمی ترمیم پر پارلیمنٹ میونسپل کارپوریشن دفتر جو کنک بوتک ہما کسا ہجمی و نوزمی ترمیم سرا اعتراض نبوتک آنو پرچہ کنگا اسلامی یکجہتی گیمز 2025 ارشد ندیمہ پاکستان واسطہ گولڈ میڈل کٹ تک پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیمہ گشتک کے پاکستان واسطہ یک دیگر گولڈ میڈلسٹ سوگمند بوگے سرا امیدوار سرجری پد 100% فٹ بوگے سرا سخت محنت کنگی ارشد ندیمہ گشتک کے آؤ کی ٹورنامنٹ سر گیشی کامیابی رسید